Matang Kananaba, Simzariba platform, Northeast looking as it Tamzariba, Akanaba topic D. Good governance is the only answer to resolve Manipur crisis. Sabini, Hugi Manipur da Hosi Lady Balenga, Hosi President. Rule ni PR lengak ni dari besi mamang da kuigi Manipur gi 2023 May 30 gi horaki ba kuigi Manipur gi crisis da leramba lengak si koi good governance akoi afaba lenga ama oribra habasi hangninga ba question ama ka oraga sulak pani matam du da kuigi Manipur gi crisis se ko yam tuna resolve to bangam da bana maram oraga anda masigi lengak sigi leader oriba koi chief minister si assembly mi fam phamga doraba nong ngaraba matam da resign to ki bani hariba former chief minister ne resign to kraba matung da president's rule Lerakanda ngasi fawda koi Manipur se PR lingak chalaraga leribani PR lingak leriba manungshida sumangare khugi praja singna khugi PR lingak tagi thamkiba thajaba expect tokiba singse khugi thabak oina reality de yang pamatam da kitang khena ba ma leibaduna maram orakan praja sing ngasi fawda pendana leiba amakha oribani but hojik laiba se amuk popular government amakhak sem ni sem habagi pot amakhak da hojik su yamna charangna ba fibam situation amakhak ta leiri November thasigi manungda popular government section show jana semagani habagi tongan villagers singna khoi phongdo kibasu laikre but adu same ga doribra same oi doribra habagi question se hosik fawda dum question mark ama oraga dum thamaga leiba habe tare masida laiba se khoi Manipur gi crisis asukoi raba chai animakha helaba khoi Manipur gi crisis se yamna thuna masi crisis se khoi lotion ge hai taraga de khoi afaba lenga amase yamna mag darkar tai afaba lenga habasida afaba lenga good governance is just a word masida yawgodoriba khoi leaders masida yawgodoriba mioi singduna thabak phajana tarok taragdi masigi afaba lengak se lakadoribani hana gumna khoi hana su thabak tawi but adubu praja singna pame ba poto yoba ngamdaba du khaki wani adumain tawduna lakadoriba government se so khoi afaba lengak ama praja singna pame ba se yoba ngamda taragadi Manipur crisis se thuna resolve thoba ngamgudra habits su questionable oidibani afaba lengak habisida khoi accountability leiba responsive administration leiba makhak changi transparency leiba rule of law phajana chatnaba praja singi wakataba do for the welfare of citizens ke damakta thabak phajana tawba makhak chu changi masi myam se khoi good governance amakhak leina ba honaba matamda changdraba yadraba machak sing oigodoribani but hojik laiba question di Manipur crisis se khoi loishina ba honaba matamda good governance is the only answer habisigi matang dani khana naina godoribasi khana naina bada saru yabina bai khoi studio da election duna laibira ba expert panelist myam da sak takchage ahar bade ka khumda bochage former acting chairperson Manipur Human Rights Commission Pabung Khaidem mani Pabung Bika khumda bochari Anisuba panelist CPI gis former secretary Obiramba Oza SOTIN KUMAR Oza Bosunoris Vindugi studio da taram nokchari Ahom suba panelist koi advocate Obirba Oza CHANDRA yamna atinma matang ni manung dai koi studio da join to biragani ai hamase Pabung da lakcharage Pabung akoi Manipur gi crisis adugi meti kuire praja sing se waba yaba war hena wari bede koi masina directly affect toraba koi internally displaced persons sing hozi relief camp ta lari bani November 21 dagi pangthokani haina tawriba sangai festival se fawda koi IDP sing na makoi bu mayum da hanjin ba ngamdri fawba hanjil fawbadi asugumba state level gi thakta pangthokba festival se pangthok pigano haidana hosik se protest over or masigi khongjang se sanction nabagi damakta ju CM saraga leibani but laiba poti koi good governance se hanasu leiram de hana laura kanda koi resign to habagi pot pawo phongdo kibasu leirabani praja mayam nasu but hosik leiba se Manipuri crisis se yamna thuna resolve to no bohana matamda masigi tang taba solution ma purok naba hotnaba matamda good governance is it the only answer have a question ni Pabung kamai thambini Ram chumi good governance is the only answer to the Manipur crisis. For the last 2.5 years, more than 2.5 years, yes. Since 3rd May 2023 till that, Masibawada Laivasi, Langak Sasonchi, Apabadila, Chumnagi Langak Sason, Tauri, Haibido, Adu Lairaktaba. Aduna Maramadana, Miam, Tagat Kiba, Miut, Nangapa, Asibu popular government, Kawi, Pagera, Paroera. Yes. Elected government is known as popular government. Papa Patabatuna Amani. Aduki Labam Tamda, Chapchaba Matuta, Wangam Daba, Natragato Hondaba, Port Amalerapa, Aduka Luenana. I quite gay. Chapchaba responsibility, Laura Wangam Daba, Aduna Maram Wedana. Aduga Amalawan Apada, Haitrabadi, Natraga Kandrabadi, Natraga Tawangam Drabadi, Natraga Tawhandrabadi.
tokpana phare haibse khoi bau yauna lawi Yes. adagi miyam gi kholau sidigi as per constitution gi provision ni matungina langa pasing amakta banina congress na opposition na no confidence motion ma tawgani habigi dhapta mi sudra bahobda magi ruling marakte gi support tawgani haina khanbadagi mathanta tokse hare adudagi de as a result of it another leadership am khalandra banina constitution gi provision gi matungina thabuk tawung amdabanina 356 king makada presidential proclamation amana loksin ghara lairakpa asidasu good governance ubo phangdre hanagi popular government elected government adu phatre tawungamdre adu already phatkidraba president rule center na sasun tawba ekhoi representative na sasun tawba nataba achi pamdraba chu machina khatang de iron hand nam tawraga lalakta disina parani haraga sisu champut kom orame ani tatatan haibedo champutchina chara amano khannabaga adudi oiba aduga chapchabadi oidraba adu boidi alike sida koki ga metega adu da koi de adu mana tawnaba jati amaga tawnabo ina laude tawnaba tahanbagi wani malanbagi wani koki punamangna mete dalanda banate koki lamentu henba mayamna Yes. mapanagi changapa koki kharaga logtunaraga adigi koki mecham mayam chidi adum tumina gun point da leibun including MLAs babu yauna lairamni na sida manipur gi separate tawnana ba mete gi mayokta mete ge tenaba yadre haidana buffer zone thamdalaga sina ekoi area sina mete gi tampa ke area haidana khaitu gi people sila lemna masi karigino because of the lack of governance bad governance punate ko governance to fataba haragati fataba governance ai government ti legadamne aba adu government ki mammi do oneraga fail oiba governance to adu oibana maramoidana machi adu de kari tawraga solve tawning good governance is the only answer. What is good governance? Good governance is international norm da pachana define tawmati laite chomnigi lamdamgi hanaba afaba prajana yaba Yes. policy program ni thijana pangthokpa adubu ni haibanu chingba aduga hojikti good governance se human right ki manungda lakadore india gi apau human right ki juri sing law khangba sing mayamna haibada even though constitution da yaudana ki fundamental right ki manungda chandraga su good governance haibase masi right ki manungda chanba tawdaba yadaba aduna bad governance or the madu human right ke mayoktani highway abigi pot ama laaba aduna adumaino or kanda di kari no internationally agreed to what definition ama laitaraga su good governance to changmse kari no good governance to mapung oina changbadi full respect of the human rights rules of law effective participation adagidi multi-actor partnership, political pluralism, transparent and accountability. Asi maru aibani good governance samada. Aduga macha khaina lakpa targati point tare nipan. Good governance da changibse characteristic oiba pot lejagani participatory. Mipong khadimana represent tawe yadrabasu representative singduna maikai khuding makti ge cabinet meeting semada lamgi wai mapamgi wai adigi kanglop ki chingi tamgi mayam chuna participatory ohanba khagi mapung the rule of law rule by law nataba rule of law Yes. rule by law haibachina apasubagi makada sason tawsi law da hekta phaba yai haibedu by law na hairabanina adu da tawbachina rule by law adu di apaba nateba rule of law aidi law gi matungina ichim me khaina itana tawba juna rule of law achi phajana chakadaba transparent o hangadaba for example idp singje december gi manungda mayum da hanage do da halangani hairaga kada kari tawre macha haidok pe yade office of magi out of office wasakpada second part of office of secrecy maintain to ma yauriaba adugi manung de ta haleba
Supreme Court na hairibati hawjiki transparent len ga harabati aduga IDP sing se mayumda hanjil na bagi tamukta si tawre haiba mapanda utpaya ba khar utpaya ba hadi Churchandpur da milising tare ka changani milising yum lising ahum mari gum oramani ko chawrapa kalai da mayum sadorim no wonthok tana thamabra to megi na pata ta ba sikra wai mapadana adugi ne kari no si hauba ko idana si leite mayum kai sana ba se wa nu pairabra leite security arrangement mai ngatan yum charaga leitamnina security arrangement tawna ba central government degi kanodu ai battalion ka longni praman bu yes adugi damte advisory team mama expert team mama tharaga madugi work to hore adugi ku element to hen singjana hayang protest awrakta na ba moi bu karmaina u tawni karmaina them gani yadraga na karmaina laksin gani haiba punam achigi matang adugi dialogue tawna ba si ka seme aduga du tawre haidana tawrpa se yes transparency gi manung challe adu de o sarkar na tawri he si mayam na matang pang yes pangasi opposition party Congress CPI adu da pangjuk pangakani tawrasi haibisi tawna na bagi pot tawhanba adu ai ko hojiki chidadi udriya ba adigi consensus oriented haiba punam makase Shanghai festival se masi pangtok pa chummi chumde bisi government na Prajagi representative sing opposition kauraga ruling isu kauraga digi kokomi pakomi amuko nomiko mera pai group kauraga tarani thakai mu alingida akoi sumaina pangthok pasa ka sukai banate koi mapan mi me amam lakani adu dai khoi isu si khang lohsi pochai khara yo lohsi income khara ta lohsi chuna chingba ko ai akopadu khangdre adu mai amdo convince tawdana adu di noina hojiki tawriba sida boiko tawni khotpuna adu tawgumsi haidana mayamgi oiba consensus biom la pharbar sigi area da tarani tawbusi amali mangani de buto adu orde ko yage yaro haibna chingba se ka maiga tanaraga pros and cons adu tanaraga tawbutu consensus oina tawba hayuduna ba consensus ne adna sarkar na tawri punamakta kano ka tanani haibisu leite ba ko kada public ki oiba chobo pote tanabam to idana the effective and efficiency lastly accountability transparency adum adigi sincerity honesty si lo yaure ko asigumba leiba mayam sigi mathakta aina machu itata na haibado sarkar paige harati constitution ge karamba article da sarkar na kari tawguni haibisi yauri haibisi da directive principle of state policy and part 4 of the constitution da yauri ba asida akoigi good governance lehna ba aduga akoigi article 38 ta state to secure a social order for the promotion of welfare of the people sida lo ni yaukra 38 sida aduga amuk 39 da yauri ba certain principles of policy to be followed by the state na have the state government na country ki obiya aduga ko state ko obiya asina to godo singche citizen punama nupa nupi punamu thongman ni yengada bani adigidi legal aid pe gada bani adiga tu to god yamgre welfare state amada hai punama si tawna bi principle lama yes si the period ko aduga good governance se world bank ki definition da su pi bani aduna sida de yauruktre adu sigumba mayam se good governance ni machi tawna bo hona bada kar khangba di changi law khangba constitution khangba adubu people ki representative haibani na judiciary ga executive ki bureaucrat singi di lari haibang akto oiraga su legislature sida di lari haibang akto thar kadab ne haibal leite ba in the constitution da people's representative haibani na lari haitaba lomi lak amigi MLA tare tharakpa yai parman bung kuli ngaktan leiba jaga amigi MLA tharakpa yai the university ki professor ngaktan leiba dunu kung phadir gadi micham mayam dunu punbadagi ama tharakpa yai people's representative by the Indian democracy sida di lari haibang ngaktan na tawba yade haitaba na tawba yade haiba ma pitho ama banina everybody who attained the age of 25 years adagi di citizen of India aduga unsound mind oidraba hum siler di bol le tele pi jai hairia ba okay aduna
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯟ ꯁꯦꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯏ ꯆꯥ ꯌꯣꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯆꯥ ꯌꯣꯟꯕꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯍꯩꯔꯝꯕ ꯈꯣꯠꯂꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯩꯇꯕ ꯆꯥ ꯌꯣꯟꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯈꯔ ꯈꯪꯉꯕꯁꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣꯅꯦ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯧꯔꯤꯌꯦ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯂꯣ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯇꯨ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯇꯨ CM ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯇꯨ ꯗꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯠ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦ ꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ CPMꯒꯤ ꯅꯤꯄ꯭ꯔꯦꯟ ꯆꯀ꯭ꯔꯕꯔꯇꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯇ꯭ꯔꯪ ꯕꯣꯔꯗ ꯀꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯃꯥ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯀꯥꯌꯥꯁꯤꯗ ꯈꯣꯡꯃꯩ ꯂꯩ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯂꯩ ꯁꯤꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯃꯇꯥꯏꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯩ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯎꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯨ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯃꯒꯤꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤꯕꯅꯤꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯆꯂꯥꯏꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯅꯣꯠ ꯗꯦꯠ ꯃꯥꯁꯦ MA LLB ꯗꯣꯛꯇꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯧꯅꯥꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯨ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯀꯥꯕꯛ ꯈꯪꯕꯗꯤ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗ ꯁꯦꯝꯃꯦꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯦꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯕꯁꯨ ꯀꯦꯒꯦ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯞꯅꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯃꯣꯕꯤꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯧꯔꯒ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯃꯥ ꯅꯧꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ NRC ꯇꯧꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯍꯤ 10 ꯆꯪꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯇꯥꯏ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯇꯣꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗ ꯁꯃꯨꯜ ꯈꯥꯕ ꯃꯥꯏ ꯃꯊꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ FMR ꯍꯥꯡꯗꯣꯛ ꯍꯥꯡꯖꯤꯟ ꯃꯥꯏ ꯃꯊꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯌꯦꯟꯕꯤꯕ IDP ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯀꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯈꯟꯅ ꯆꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯨꯛ ꯐꯕ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯩꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯊꯣꯗ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯆꯪꯗꯦ ꯀꯔꯤꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯔꯤꯑꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕꯗꯨ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯩꯇꯦꯕꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ 10,000 ꯑꯣꯖꯥ 10 ꯂꯩ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯐꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕꯅꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯒꯗꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒ ꯐꯨꯅꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦ ꯆꯠꯂꯒ ꯐꯖꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯕꯦꯕꯥꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯥꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯒꯣꯕꯔꯅꯦꯟꯁꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯣꯡꯕ ꯆꯥꯎꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ MLA ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯨꯃꯤꯠ ꯀꯥꯡꯒꯨꯝꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯅꯨ ꯈꯣꯠꯄꯤꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯨꯃꯤꯠ ꯀꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯅꯨꯗꯅ ꯁꯥ ꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯅꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯁꯤ ꯁꯤꯔꯁꯤ ꯆꯪ ꯊꯥ ꯑꯃꯇꯪꯗꯤ 2 3 ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯁꯨ ꯌꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯩ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯇꯧꯗ꯭ꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯨꯄꯥ ꯊꯣꯛꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯇꯣꯛ ꯇꯥꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯒꯨꯗ ꯒꯣꯕꯔꯅꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ
ni hajaba tare Okay, I'm going to say Pamuna Pazana, good governance scheme atanga, Koyam Pazana to explain to Bigre, but as we lakadoriba, Semakani Hariba, government Sidamasiki, Afabalenga, Ama, Winabagidamota, Lerakadoriba, leader, minister, council of ministers, in Junaki, Presagi, welfare, Gidamota, Tabok, perhaps Sokoying, but I aim at SOTIN Gumadalak Chikioza, Kogi, good governance scheme, Masigi, Machaxing, Dokogi, public service, President Obama Kaksuchangi, but Adu, I know Sadalak, say, Handaleramba government, Duga, Housik PR, Lingaxu, Amarom, the PR, Linga, Kaideribani, Masigi, Ani Sida, Kogi, Hosiki, public service, President Toba, good governance, Masigi, Machak, Amasimasi, Yao, Hana, Kanbi, Braduga, good governance in a Manipuri crisis, Sigi, Amatangaraba, solution, Puraknaba, Normalcy, Puraknaba, Honaba Matanda, Amatangaraba, answer organization, Puraknaba, Ki, Wagani, have a say, Ozaka, my time meaning, Ozaki opinion. Maybe when it's a big welcome to one way now. I know. Mang the Koi was a money in a Mari Sumbo. I don't know a Favalingak Amagi. Yes. Tangai for the Bakari, the car labor corporate, a Pazanata Bigre, Raina. Tail of Matam Simanundo. Karadung Tamsin is see. I could see I could Baruch Linga Piri BJP Sarkar say. Masi ako yam yang na senjau pai bagi niti capitalist part of development sigi niti se yam sanction ba yang sanction ba sibu ikoi gi malem gi oirei ba phiong gi manung da hainari madudi imperialist globalization aduna se adum ba senjau pai bagi adum senyam tanba madugum boy koi le paks de leriba chauba monopolisting silenga pai kambu ga samnaraga atop le pakya da lalole chiki thabak tongara kan da koi senyam mayama usina madui competition gi manung do chathariba lenga amanya adar mai gi maru mieng sidi manung maru na profit the kaidong ba sendong the kaidong ba adu lenga ki pathaw amada sum chathari ba perat se sida maruina political power is yam maruwa moi ba sakti pai bais ada khoi state sida maruina vijik lenga pai ba kangbu BJP hai tare ko bharat ki ayam state ka ada mathang moina leibak parak pasi so lising ani ga taraga mari dagina hauji phawada yam hai sing na yam na communal oiba senyam chakhaiba mi si leire sakti paiba marang nan mak tawgiba bihar gi election mayam kangare jana nupi singda lupa lising tara madugi damta state ringak na chief minister gi adu bernari kainom hai moi program do koi khangmu khangde madуда lupa crore lising taret ka sama kai thoya aduga nupi crore amada palising tara pi phong ni ko hai si sakti dugi paina ba lambi si katai lege gai du sumatham la ada khoi manipur haraga na hokhiba state assembly election se Mr. BJP na sakti pai de ya de hai jana ekoi mapan de leiba kene kuki national army assembly haigadra moi kambu sing su seli kambu sing lok tunar kanda ekoi gi state the kuki sing gi MLA tara madud mantri ani yaure adagi MLA ekoi gi nipana ma maduga sen mayam sakhara bochi kahalle ado vote card of get toner bayam haida ki laura ki toner ki ko ado vote sikare ado learn moi se muka khoi tongan separate administration gi lenga moi samdaru ba moi tonaru ba sarkar yana ba policy me am singina maru or kanda khoi nga city maru ina nga si khoi gi state si tongan ba leipak ani thokpa gi yam oiningai oiba khoi manipur gi apun ba gi territorial integrity achoba sapu mala si kanar sin bano lenga pai ba kangbu da masana thaksa ba langda masana thujaba dum to re
오히려 베스타 매암 싱스테이드가 시디 거의 레박스이다 랭아 어머니 또 우도 타벅시 하는 게 맞답니다. 테리토리 인티그리티 디만 도트링이다. 아파버 랭아 아무기 사자도 그라이 잘리게 해봐. 머루이나 마판이 라고 강부 아무디 수사를 강부식을 럭두나 간다 거의 포피 플란테이션 떠오래. 사히브도 그롤리 싱군트라 말이 뭐다래. 리자 포레스트 매암 너희 꼭 토가다. 뭘 매임 사절래 마판이 라고 강부 매암. 아주 그래는 아주 마판기 아주 거의 쿠키신 강부싱세 락나 그지 거를 간다 머니푸르 부설래. 시에퍼 सरकार 사절라봐. अरे खरने रखती को लांडोरे होरे अदुग लोयन मफम दुद मरु मेजर कनो मोइन खुन्याम ताबा को कुकी सिनाउ सिन खुन्याम ताबा मफम नु खुंदारंबा अदु मिटे मियाम लोय ताथोरे सी मौसा सोक लिसिंग सा पन मौद्रादो ओरमा योजमनी कनोगी नागा कुकी यहुद नागा मेयामा को कोई कांगपोपी खंगदे चुराचानपुर खंगदे मोरे खंगदे मैम तंगारे सिगी वाथो मैम सिलाइने सुम साजत मैम सिंह से इन थमजरी दी अमरू ना सिबु अफब गवर्नमेंट अमुगी साजत लाव मतम दो यम लोन हाइन सिंह सासोन पाइब काबू सिंगी मरकता यम हाइन सिंह सपोर्ट तम नय हुजिकसु मैम हाइनरी सिन केंद्र सरकार ना लालो कुकी लालो काबू सिंह से सपोर्ट तौरबरा हाई वाफम से अरुण में नसल त्रेबो अफों वो इसलेबो सुबह तजा स्वाइदा अखोई नसीदी अखोई स्टेज से तो बिरिसी ऐना मरो थमजरिंग से अफबलेंगा आइसबु कई अफबलेंगा आइस कई यम चमना यम अखोई लाइना सरकार अब पालब दिलेंगा पाल दिमागी प्रोग्राम ले बताए टाइम बाउंड पॉलिसी या बताए within this period koi solution ba si paikhat pa adu le thabak phangda ba masing handan ba yum dei tabal hen ba port ki maman control to ba adu le public distribution system ne hujik sanari se ya mi thina mi pumting na like la singi interest thabak ya paikhat pa adu le hujik koi mangdu uri ba bharo sarkar paikhat pa program mayam se se khudam mahatma gandhi real development अखोगी कनोगी अगर मिसामनी थो सुबह प्रोग्राम पाई दिन को सी मसिंग सुना बे मियान फगन बहुत बा कर्मचारी मसा सिंह अदुगुंबा मास्टर रोल अदुग तोंगान बा वर्कसास मोगी खुसुमन से मिनिमम वेज है सरकार लेपी बथाक तो मदुदी होन बहुत बीबा सिने सिंह प्रोग्राम खरसे सिना अखोई मियांगी ओइबा थबे इंखांग पाइखप मतमदा मधुगी पॉलिसी प्रोग्राम मैम से अदुगु मसिंग या कांबुगी इंटरेस्ट थबक तो संगे हुई मधु तो उद्रेबा सिफ सरकार को गुदरो इमबिरो को भारत के ओइनो भारत से पृथ्वी दा इना खुन बद मरिसु पोजिशन द लेइ माले जमनी अर कनागी इना खुन बनाबा वो ओनली मी खुजो मसाम इना खुन बदो मधु पृथ्वी दा मरिसु पोजिशन द कोई भारत ले रहबे यारोबा को सी मोई खरा भारत के पृथ्वी की नाखुनबा मंगासु पोजिशन दे लेबा अंबानी मोई खरा आई मम्मी लोई पलरो अदानी होई करी हो नुंगानी करी खरा मैम सिंह से मोन पायो पैसा दो अदुगी सेन्याम दो भारत से नाखुनबा पृथ्वी दे मरी सुबे नाखुनबा अदुगा भारत की प्रजा करोड़ ओ होई मरफुमा थोय लाइरबी पंखई दे लेबा चरा नि सुनिन थुनाइ चा फंगदे बैलेंस लाइ चा फंगदे अदुगु ले मयुम लेते अदुगु ले तोंगा तो खंपोक ते लेली क्वाक पुथब युम दे लेपे लई शुभम लेते नोभम मफम राम खंगदे भारत सरकार पैकेट पे पॉलिसी प्रोग्राम तो मोइगी साखुम दे योगते सिबो अफब सर लेंगा अमगी थोक्सिलाब से हंगबया बो हंगने अदराइना अफब लेंगा अमगी हाइबतार बथन दुम लाक्सिगे अदुबु सुमाइना सुम लेंगा अफब लेंगा अमन तो उदम थबक मैम से कोई भारत तो उद्रेबा इफोम फोना शक्ति पाइनो होना काना साइ कोई मणिपुर दा ओइरे दुन होगी इलेक्शन अदु मथकता कोई स्वाइदे यु शक्ति पाइनो होना बता वोट दा रुपा लिसिंग तरा योरे मंगा योरे कुन योरे सि कैनो बा सेन पिरगे मी लेबसि वोट चोर दोरगा कैनो दैनो हबा
ado khara le di khoi ga se bot ka di maram ni ke no pisa piningai leite ba bayang wi ne khar law khong to bisina ta na bot le bi shakti ga se le salak tre ba ado bu sumaim sa thara di hanu bangladesh ta kai oi hra Yes. se ka sida do gara nan ko People's Tribunal na. people's tribunals na Official heng to bugi order thokre na se ama majority oino ni prime minister oino ni adu yara oeba Yes. nepal na kai thoki prithvi le pa kya da mam horak khre ba horak do ine ba matlab Masih ke Bihar da Nepal tai tori do. to ai tar ka dori nim se mayam pun pere dre ba vote ka tar ka sum vote de yani handak ti ai na ka na soi ho ni voter am de lising tara pire lo kun pire lo re sum muk tar ga lei apot assembly de ui lei ba lo grebe assembly se le pa ki miao kai no khana se ko hai batam da ui dre lei ba tum ga lei ba assembly da mai phamung kang tho nong khalaga leiba adu kangbu sing duna khoi assembly da phamga lei re ba pisa yam pira ga vote leiba kangbu se sina kamai to du leiba se apa blega bai Manipur po ya ga dra ba adu oi leiba basta ke asik si dai na hygienic bedi oi leiba basta sing se masida masi khoi leipak se apa lenga apa ba adu ba system ama por ke have targa di sai oja mani so have gi bai khoi malim stai do only two system khak lei system ani khak lei ama ne senjau pai bagi sara lon chat shakti pai ba kangbu madu boy khoi na khoi gi capitalism hari atopa mana socialism manabu khunai gi lambi da satpa madu gi lenga porok na ba adu gi damakta sason to ba kang system ani se masih nata ba to pama leite system ani nata ba ado system ani simanung da senjau pai wi niti si miam pa mok trai sai mang da haja khri do vote ka na ka miam hore sakti pai pe bi kholo lo re makan kya yo kya le re ado masih ahong ba awon ba do madu la na bi lambi part amane socialist system da ado ngasing miam pen ri ka sing si di ai sai mang da senjau pai wi niti de miam pen da ban ado ngasi di manabu khunai lambi se ado ngai solution sampan taraga taret ki ado ba october ki tarik kun manga ari ba calendar ado ano ba calendar da november ki tang taret numis the rus hari bele pakto madu the great october socialist revolution and how gi about si the maram worka the prithvi se koi system bani se sara kar re ba to e ba ado masi di hojik system mayam ubire Yes. senjau pai bele ngak mayam the pen da bi kholo mayam ai sabda lake batam sai phasa raw lo se ka dore aduga atopa ban dana socialist system wakada asi ubiro China socialist system makada Vietnam Laos Cambodia Mongolia hari ba Asian passage da mayama aduga Latin America gi leipak mapan sina si socialist country Cuba na sing ba. Cuba ai se 1957 da akoi socialist system da olak paninga sidi leipak mapan sure Latin America adu manung da election da phajana on ba leipak kayam si yauri kudam moina Mexico si vote oli mi ko lep na sarkar pai bai si adu ka akoi ki Brazil si ole ni ko adu oiba bestas da apabelenga haido moide leyem apabelenga hardi moide ley Yes. China da thabak phangdaba leite lare hitaba leite ahan punamak loina nuai na khoi swaida naharon jing ki pak ta koega leitana China da de alaman jing se moi pak ta nuai na le mayum leitaba leite halaman thagi tolop kai be leite Okay. mai thabak phangdaba leite adugo loina na balance diet loina bak sai hojik mi amagi punsibugi chang se China ra thangai bu khongthak se kamai toke mi am se sahi sama yang khai punsi na ba moi kan ho na re ba nuai tra da de mi ma sahi sama punsi be si yang wa na rim ne khoi swai da adu moi a sahi sama yang khai punsi na ba thabak pai khat pa ho re adu yang re moi to ri sing se adu na si di China si lak na fa na ba ya da ba adu ma socialist system se thab le ba oi re sumaina
Cuba, Latin America, Mexico, other Lena, don't only Pakasing, the Vietnam, Kangde, share people home with casting, she have. I don't know, a public amateur, Serkan, a quick side up. See, said not even system say, as I be hung your question though, a teeny thing that would tell up now. A quick popular woman or you. I PR Sassono, you. Rickery Kennedy. As I send out by Vinity, Macad set up a system at the never. Other Hanagi government to quite a barrel given the corrupt of a Sarkar, the Moy. How you show PR Sarkar, quite a job, Aduba Sarkar. Aduma to the Miami Ganatantri democratic right. Put up a cartel to Sarkar. We can be the Ripkin, the Miam, Mokaptarawana, Kangi, Tori Algas, Yes. And I care Sangai Festival of the idea. Very you not Torisha. Moi Pishaka took the idea. Pishaduna, Moi Kudong Sab, Luguri, Senya, Mokaitoga. Sangai Festival, Yebalakero, Lawito, Go. Festival during at the bomb luxury, but they are quite to the idea. Some Saturday come out to do it. Although I was having Yantana, Miyango, Pulakada. Because she is so encouraging political parties, as Sangai Festival, Manipur, but Sasik of those guy. Governor known invite our Cropia now. Yes. It was late. Miami are too tall again. Okay. Numbers of need today, other democracy. So much a Paki system, very Kramayam Singh say. Mosina, as I even a heavy report to Madu, Huziki Sarkar say, the Hanagi Pierre, Hanagi, popular government, Yes. Huziki. Go. This Sarkar said, don't seem to really see any other book and only Harry. I said, very like a Kamusing say. But if Peshak comes out Laura Kandava, Sarkar Salai, Wakalumda, some labor, Aduba, but kind of a Laura lady. Okay, we have Hanigileramba, former government habitat, and the Gauzik PR, Lenga Clay, Basic, and he said, Kenaba, Amata lady, having a pot in Pabuna Tambrise. I must say, Oza Chandra Kumar, the Lachaki, Constitution, a people article, Mamam Lay, good governance, Kimatang, the habitat, Masida, an article, the Article 21 Right to Life and Personal Liberty. Masimo Pungfana Manipur, the General Braha Basi, Hosigi, Toiba crisis, the Hangway question, Makakili, we Mu Bagi Punsigi Magi from home top rights in Yamata Fung, the Bagi Ponamaka, the Hingbagi Fauda, Hingbang Amata, the Nako IDP sing, Masamat and the society of Chance to Hinkalapagi Ponamaka Suladi, Adu Taragadi, Manipur, the Hana, Bagoman, PR Lenga, Masi Afobalenga, Amani Hamna, defined the Wayaga, the Ribra, Kamata Minigoza. I say, Kanato, Armadai, co panelist, Pong Mani, Pong, Sotin Boy, Kaikum the Butchery to Quigi, Nasiki, Notice dialogue with English single, Kaikum Butchery. I don't say right to life key question to Laxadrin Eda Quigi India say, I assume conservative, I know Hypersi Lloyd Chumni Hazavan. Symbolic way of poaching the loin labor institutions in Magi so the Nabdi Loy Layako. Aduga Magi institutions in the functional camp where the gay have the Kanantana Yang, the Villamamo in Taway. Other who's the key topics relax good governance, I will say, quickie BJP, who's killing Manipur Ginateko, Central BJP na quickie good governance day, Haidana, December 25. Quickie like Draba Hanigi Prime Minister Viram Battle very vast paigi Mapuk Numitsi Good Governance Day Hana Pangtu E. Other say in the symbolic way of symbolic way of Potuni Laxer. Okay. Quickie Good Governance Day, Anti Colonial Day, Human Rights Day, and Adum Bagi symbolic way didn't Pangtok Quiz. For example, a quiz there. Kuizanata, Miami Lamyanba, Irabutki, Magundi, Matina the Chendo, Mayan, like a labor. See symbolic way. See symbolic way was it Tawayawa. Swine lack Pasina, Lakana Husiki, right to like you lecture again. Say, Pong Manitambire, Inasu, with due respect, I don't get to endorse Tozake. And when they are and Yamazukai Kumazawa. Right to life, Haizakaino, I wouldn't lack Hamad lack to is. Article 21 Constitution of India, the high is right to life, see, me couldn't maki,
oiba phangam thokpa Yes. inherent oiba mi oiba gi hak ne haibane ada right to life si ikoi hujik yengbiyo ko normal day to day life si de yeng si lambi aphaba chatpa se ikoi right to life ni lambi sit lambi de chachaba right to life ni upun thang da ba adagi pollution leitaba yaudaba nungsa shor hon bagi nungsit asengba phangbagi hak se koi right to life ni ising thakna ba aphaba phangba se ising thakna ba piu phanggadoni haiba se masi right to life ni aphaba education phanggadobani university level phawba da primary level dagi hauraga haiba se masi right to life ni Yes. madagi uninterrupted power supply koi gi mai gi phangbasi phanggadobani haibasi right to life ni government office ta aigi thabak kaino ma che ma thajan jabada matam chana phangbase aigi right to life ni Yes. ko dagi makha sum chatharak pada tangdu leita ba punsi marelama ijat leina hingba dignity haijaba tare ko dignity of life se punsi marelama khak ijat leiba tangdu leita ba punsi marelama khak pi phangba se aigi myoiba kuding makki khoi indi bharat ki leiba bharat ki citizen kuding makki right to life ni hangjarak kadosina aina enkaroi hangjarak ke si ma'am je koi phangabra Yes. adoi tadi right to life lay right question du ni adigi ngangning ba ama ngang bagi hoi subject to reasonable restrictions ko ngangning e hayadna mi gi ijat sokpa ya ba wadi ngang ba yade adigi state ki security da singna ba adigi peace and tranquility da sokka da wa soi ga do ngang ba di yade ngangning e hayna so tawbu kadai freedom of speech Yes. high reasonable restrictions in makha manung the chandaba ngangning bagi ko ngak koi budget bagi masi khuding maksi right to life ni adu rik ekoina manipur gi context sida yeng seba koi phangi bra hai bu ne wa ma ngangu ni nongala ga khabar de sengdo wa rakani tv de sengdo wa rakani aina sengdok pa gi matang si ai amtang kenom ta haijau ge Okay. namdana nongmai namaga phuni hatkani nang phagani pungani haidana sengdokpa se sengdokpa kaude sengdokpa haijiri manung dagi thoklaga e aina tawrido lale haina khalla kanda or kanagumbi amana force yaudabida ibungo nang tawrido lali be manang ngangi do lali haira kanda mana oh chumine ai ngang ju lali ni na masama to na convince or kana force yaw do bi ni ko si ju madu er gari sengdorok pu sengdok pa makhal chumme ba dai khoi si de tawri si di sengdok pa si adu mayam su khangbi rang ne panjaroi ko adu na khuji ilak seri si di adu na sai article 21 gi right to life se masi kayam phangi gi haibasi ai na sai example khara pijaba Yes. manipuri context te yenga di lambi gi phibam ko ising gi phibam ko ising leiba toktri ko ising leira ga thakpani adu ngasai paung ju panbiba welfare nation haiba sida Yes. lakadu isi above everything citizen gi right se first when lakadu ne citizen comes first Yes. bureaucracy guys ni maning da legi do neta ga sidi pau kholoi ni hari ne Yes. politician mla minister ai pau kholoi ni vote me ada kaino kai hai koi pau kholoi oijage hai laktabra ne miyam gi kaino do ongtang di ai vote mamal yam lo vote ki vikha du ni jari ai pau kholoi oijage hai bane ba adu eraga di miyam na mapu ne ba democratic norms ta संविधान नहीं रिबा ngasai gi constitution gi chana pathap na linga ga lei riba rule of law leiba lamjida miyam na mapune ba aduga bureaucracy hai gera minister hai gera mla hai gera mayam si miyam gi sab miyam ji nungai na ba miyam ji karam punchi mare nungai ba punchi mare lama pi na ba leiba
ꯂꯩꯒꯗꯧꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯪꯖꯔꯤꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯕꯣꯇꯜ ꯅꯦꯛ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯔꯛ ꯑꯃꯒꯤꯗ ꯆꯪꯉꯨꯅꯤ ꯑꯣ ꯑꯇꯣꯝꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯔꯛꯇꯨ ꯆꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯔꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯅ ꯊꯥꯔꯦꯅ ꯀ꯭ꯂꯔꯛ ꯑꯃꯗꯨ ꯆꯠꯂꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯔꯛꯇꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯣ ꯀꯦꯔꯣꯝ ꯕꯣꯔꯗ ꯃꯔꯨ ꯔꯤꯕꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯃꯗꯨ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤ ꯆꯦꯔꯥꯄꯨꯟꯖꯤꯒ ꯅꯛꯅꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯔꯦडियस रीजननेब ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯅꯣꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯩ ꯇꯥꯕꯗꯨꯅ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯐꯥꯎ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯥꯡꯉꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯇꯥꯡꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤक ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯊꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯆꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯇꯦꯛꯁ ꯄꯦꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯊꯧꯕꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯊꯧꯕꯗ ꯔꯣꯗ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯧꯔꯤꯅꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯦ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯏꯪꯂꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯣꯃꯥꯂꯤꯌꯥ ꯁꯣꯃꯥꯂꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯏꯔꯦꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯂꯝꯗꯨꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯇꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ आर्टिकल 21 सी अंगसाई पाउन जो हाइबीबा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से मसीगी सी कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 4 दे यावे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जिदा अदा एनफोर्सेबल कोर्ट चलगा एनफोर्स तौबदी याते मासे तौबदबु अनौब जुरिस्प्रुडेंशियल कैनोज इवोल्यूशन जिदा कमाइन दोगे राइट टू लाइफ द कॉन्सलक प यावरे ई हुजिक से आर्टिकल हुजिकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से फंडामेंटल राइट्स की मखादा लेते तौबदबु डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ओइबनिना कोर्ट चलगा एनफोर्स तौब यादे हाइरमगसु हुजिकटी राइट टू लाइफ के मखासे तपना इवोल्व तौर इबे कोइ लॉ सिंग से फंडामेंटल राइट त ब्लेम तौर इनेबा को अद नाउ व्हाट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अमु हाइरगदी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जे पार्ट 4 डिफाइन तौवे मसी अमु कमाइन तौगे गवर्नमेंट दा लेंगा की चुकली पाइरिबा सिंगसिदा मियामगी ओइबा legitimate expectations to nehayeba miyamgi moina tawgadawa duty amaka cast tawbaneba duty the court chatragasu makoida ngasai ningzinganba realization point neba adu huji aina hangjagadawna koi miyamna ngasi bu thagatliba humphusida fundamental rights ki provision directive principle of state policy sida miyamgi oiba lengak pa singsida government sida legitimate state sida legitimate expectations ama sumaina define tawraga yauri haibase khangbi ba MLA minister masing angtang thidok piyo masi kaide la e last the electoral system da la e ba koi paungna nongma aiga privately thengna jaba ai ningjing jaba ni ko paung if aina la laga ju takpiyo koi proportionate representation na electoral reforms ki wari am khak tawe ba मसीगी proportionate representation जे लाक्ट्री भावबदी एकोई electoral system जे दुम फेल होइगिने मरम दि proportionate representation एतंग पंजा होगे सी मतंग जिदा proportionate representation हाइजबदी हुजिक्सी यंगबियु को state की constituency अमदा voter लिसिंग कुंथ्रा लेरे को voter लिसिंग कुंथ्रा से लिसिंग तरुक फंगबना काबा दुम यायेबा लिसिंग तरेत फंगबा मी तरेत लेपा गांदा मैम जेनरे अदु जेनरा कांदा ख्वाई याम मीसी भोट लिसिंग तरा फंगें खलसे अदु तारदी माबु यादबा इलेक्टोरेट तो कनानो कयानो लिसिंग कुंथ्रा दा कुन मंगा दु कुन नत्र कुन मंगा दु ओइदोइनेबा अदु तारदी यादबा मीदुना नेबा अखोइना थोलकदुइसे अदु सिगी इलेक्टोरल सिस्टम जिबा खितंग हो याम फ्लो ओइबा याम खितंग परवर्शिप ओइबा अरानबा सिस्टम ने नै थमजगेबा ai ngai paung na si nongma paung ni ningjing biram da bi ai karam kan ai ye do ai di ningjing je ye ba ko yam mun na ta za howe ana proportionate representation je ko gi humpu se mi humpu je constituency gi na ta ba state ki electorate sing jina loina khan ba na ai gi sana da ai na mi humpu je ngona lesson pire ai gi number 1 priority di tom bani adigi ukrul gi saiza sina ai gi number 2 ni adigi kangpok bi gi हाउकिप सिना आइगी नंबर 3 नि अदगी अलिलोंगी जलालुद्दीन जिना आइगी नंबर 4 नि हाय आई लोइम कम्युनिटी लोइ पंजगे बको अदु नंबर 4 नि गाइना प्रोपोर्शनेटली आइगी 4 5 60 बो पीबा अदु मतुंग इना पब्लिक की मैंडेट ता
number 1 preference kanana khwai yami number 2 khwai yami har humfu du khalla ba adu eragadi proportional representation pop ta doine ba adu madigi system la kan dari corruption do andra kai no elect candidate amana state police loina mak ta paisa yen bangam moy yes aduna electoral system side ki fail ora poduna maram oiraga ngasi gi bottleneck la kan good governance ki right to life ki phiba mami cha chadri se masi gi maram oi ni right thamjage okay am pasan thamikre khoi gi karigumba khoi gi system ma se masi soide hana semtok taraga de khoi gi grassroots level dagi khoi semtorok bas yam namak tangai fade khoi grassroots level dagi farak daraga di khoi gi pambi ama thaba matam da so khoi gi masi fazana thaba haurakpadagi haib tare magi nursery system dagi khoi fazana mayon chongala kana basana khoi na sembi sabiraga tarok taraga di pambi se fazana mapungari faba mai marong panba adugumba oigdoribani grassroots level dagi fazana khangba ground reality khangba adugumba ama khangsu changba gi wafam dani ai ani suba round roiba round se pamung dagi lakchage Pawa koi good governance se masi wahai ni masi bu mapung fahan gadori basi akoi gi lady ba ina mamang su panja ki ba akoi gi elected or kadori ba members sing koi leaders sing juna masi gi good governance ki chapchawa definition se makoi na same gadori bani but adu bo koi manipur gi hoze ki present situation se yeng tara ga de koi gi government fa ba leibang ngam da ba gi pot ama khak lei bani basic number leina lena adu bo masi gi manung da su central leaders sing na di ko yamna thoba matam da sema ga ni hai tara ga su marak sa leaders sing se unite to bangam de bagi pot am khak su leiba adu itara ga di koi good governance yam kan di lauri masi mapung fahan ga dori ba mi sing sigi manung da di unite oi biding amji masi kamai thamini ba am chumi hause ke lei ba sida system sina good governance yahan da ba khwadi ki phaba good governance tu yohan da ba pot am oi because asaina so hana gare aina so yam toina hajaba our democracy is a capitalist democracy based on corruption. Mesti dah dum cuma bani ko. Ada dah khare hena phaba khare phatta bang mapam Bihar ga Manipur na khare hena phatte aduga tai ge tana Bengal ga Kerala ga na khatang phabra ga hari se moi chu phabadina taba. Adu khatang better. lesser evil Or lesser am chung better evil hena hai bedo. Adu oi banina system si political system si akhoi gi sita soi herabanina Mahatma Gandhi na ning tamam daida 14 August 1947 da Bapuji maipak asida hayeng dagi ning tamagadam nina nang na kanna hona jabado masigi message amatang nungai ba phongdokpi ama piu haibida mana piu yagi deba aina khanbadidi oigidre angau ba British sahib singna ot panai bitu pamde hane tawthoga amu ba Indian singna Tata and Birlas umbako isina upai tu singna ai tung ilaga Congress to pi upaga jindabad and mam lau bichi marakte yaureraga muhim mayam sina angu ba sahib mitop na ayan saton tawdo ai khoi gi chilna amu ba machena sina mu tawgedore hai bichi khangdana mano ai di ranti tawroi aduga Mr. Nehru Indian National Congress ai ba mingchi lawtho machining tamatan bigi CPI yauramba Jansangha yauramba Swatantra yauramba mayam yauraga sar imniko ada Nehru goina machine dolam oirani hayobna adu tawgunu na Gandhi ni yagi deba aduna adugi system se soirakpana maram oidana hojiki port sita ba aduna hojik leiribe sida socialist democracy natrabadi Yamna hena phaba nungai ba pot adu oiroi ba socialist harakanda communist kangbu gi ni socialist kangbu gi haibana te ko German Democratic Republic che German dana communist no pai de adu socialist unity center no pai socialist state oi China da communist no pai mo socialist state oi socialist state oi ba communist mam state lei adu ga communist oi patri ba adu gumba lei Japan da wo ba adu ki trend da socialistic pattern hai tare adu chalo hoi capitalist ki pot le jaraga so ning thogi kanu so le jaraga so aduna hojike hai ba system se asina good governance yam de ba chingthuna ba democracy na haraga democracy party da based oraga mi da toba democracy based on man hojik center da lenga ibisi
official di ranti dol di BJP na luching ba NDA haya ba Narendra Modi na luching ba Narendra Modi ki leipak ne ba BJP ki chief minister Tara rom lai rip se asna khoi BJP ki policy ni BJP ki guarantee ni BJP ki aduni wisdom ni haide ba Narendra Modi ji ki Modi angang chine ga ti am haiba no ai bo haiba no Modi haiba sida punamak asu oira borokret kanoski hek lai ba pot punamak che Modi si lai ne ba hojiki India si BJP ki oina ti BJP bu pam kangbu ki oina ti Modi is God Ram di ki helimi Ram ba member o helimi ne ajodha da ka bu di congress na ka gi mamang MP da Ram basiri Ram mim ki lirung tenden pai dar maron thokcha da badu Modi na BJP holim ne ba adu misak ne ba adu ki system je lebe khuni yam seng ma kon seng di phang ma ngam moya adu ra ga su kari ta uni Jai Chandra Kumar na haibedo aini tata nam elect hojiki capital system sida adum oibeta arab su prithvi ke lepak marphu ka mapan subject to correction khar hangal amani lepak marphu mapan na chali ba pass the post nataba khoi sina pass the post ni ko khwaide ge hanba sai mana haigre lesung gondra thadon of the taret phangmaduna majority na hairimni khoi system china ade majority haibe che chami mnung de yankhai henmatun oidorim na ba khoi ti oide ba Narendra Modi na prime minister che crore humpu gi voter magi group mayam dun phangbro crore samni phugi manung da 38% gum madani India ge pulap tilib do even though MP masing da kana tawjalap so aduna adugum pot ama oibanina masiki capitalist system sida adumak mada it will take a long time socialist system like paidu Srimati Indira Gandhi ne the constitution da hapamme mapana socialistic pattern dang haibada concept na rubedagi pattern yarwa socialist direct wagadamni we the people in the having solemnly constituted into a sovereign socialist secular democratic country hairim na ba ado mana pandal sumage congress na follow to wangam de ba adu kano de yawra constitution da adu ma pot ama oibanina electoral system se pass the post tok thoga madu Karnataka di raja ko bamna hudopani maru in lep kamu di loini yara CPM adege atai leriba DMK namke mam accept BJP ka congress ka ani chuni yara ga di yagadam na in ham sa haigre ko aduna adumba pass the post tok thoga sei ma halido proportional representation ada katang khena bam lai Chandra Kumar ji du da bahut chidi mine budilai kana ba sedu humpu CPI humpu congress humpu tu apamang ta thagalani ko yaskol lo hongba chawba da tu mafam du ki mi oida bi ade thlite thagal le ga ideology da agenda da bot thata ne ba chawba da bot PBU CPI ki congress ki bo bi da PBU haina hairo ya ba congress da bot PBU maram da ko ki manifesto ti sini BJP PBU ko ki ti sini CPI da PBU ko ki socialism ni haibna chingba haina halaga adu da khanga damne adu de ki independent yaro ba adu de ka karak pado chami mununda yankhai che congress nam phangeng khalena adu de 60 ki man 30 phangeni pekalo ba CPI je 10-15% phangena ma cha ohum le mari da ta bam ber hojikti chungka ka da godu amta phangaro yes adu budi mi budi le ni ko mi ju da kendra ma ti ki mi adu ki na tongan bo nom da torse adu ki na kendra ma da mi ani ka chla po chwe ba congress song ge ama adu CPI rong ge ama kendra ma di hangong bi ya ba humpu do adu di men garam achi ki system do di kona kana lo chi haibedi party da ideology da agenda na mi hut khan ga na ba adu adol bodi pikhala ba dol ma 10% na pang de so mai anira om na phamun thopaler ma adu ka dorim na adu ma then anik so da usai ke right to life to aina matanga hapchin ge right to life se usai ke rote kapra makan chana na ba leinu na ba adu ga ko ki thabak supam hairiba pot asi changbada masi ki pot ase animal existence na teba tai de Chandra Kumar lo haigre ko animal existence te hui am ki life to ga mi ga panai hui de mai makai le ro sin mai pham ro TV yang mai adu babu wildlife protection hai in tro adu ri akhoi di
Nasai Chari, Thai, Lady, to Captain Yate, animal existence in Yate, school tampum, lambi, chatpum, wakan campum, mayam, tenapum, as the day I create an angle, mayam, Aduna animal existence, Ado, Aduna Yaroeva. Aduna, second round the day Pangsang Sang, Sessan Dokara. Aduna was a key lady system, Aduso. I quite proportional electoral system, the so many Punatogati, Aroida Banina. And a capital system, she part and parcel oily banana. I coin a tamu sengna Sakala Kadoripsida, Miami Kolau Taba, Daman Pagani Hibanate, where you stop seeing Manula Dum Taudorimni, and the Hana de Kaitan. The assembly session letter Kadorimni, Miam Gaja, when the Mela Singado, Dana Panga, Habibiwani, opposition ruling Torga Miam, Nana Torga, assembly floor. Pukalakadoinaba. Adu da warsu kana ebe miyam ge kolau du tawe yabado. President rule haibesina ko ya ege motati nungtum nate ko yotum amada sumkin na tenbadon kan changaro ya. Ala ai ko yo de ai ne tata na jo Ramdas ko gomna ai mungda mandi la ga sasun to be mota ai cha phatki da BJP anju praman to limni cha to modo ai tha ga nang bu si to ne kon pengon na du to ne koi myam ge cha to ne silu ne na ha ga re ga to bu ne myam ni kholau bo di ta ba ya ba du ma ko me na ma le hen bu pai hai ba adu ma to bu ngam ro di to adu na no lo dre di solution to ro sano hai na la kadam ne ba adu na real time good governance, I bet the Yobuti, Namoy, Adubu, semi Aydra, Katan, Abapa. Chule little bit, Kitan Labana Paitana. Winnipeg, but I want to put anything more. Adu Miam guitar at the opposition guitar at the bar, Ibo Bigi Wata at the bar, Congress, SOTIN Givaka, Nara Givata, Nima Chalo, and give Ozo, give Pramarmani. Opposition man, Semagi Aruba situation, I can't let him into the Kovudula with Ukanano. Mama, the Indira Gandhi, Bas Pai, Nabagi, my emergency is in Mam told me. I learned the under Matekara, Bas Pai suggestion, can you know Indirana. A minute to Yawi. I do that. Now, normally, Prime Minister Canana, Indirana, Victoria. I do Parliament talk under the main. Bas by Indira Gatuna. I don't make a port on my propon on Matai. Opposition, continue with them never. Opposition of Hydra and I have a photo toward the money. I don't missing a good governance key. More Yodra about that. I don't know, pay have shit or single. Okay, I'm going to say was a certain command like Manipuri, lady crisis habitat, good governance happen with the Manipuri crisis, the Mangata habitat in Manipur crisis, the government Amal Palam, Baduna Pazana, solution of Prokman, the Baduna Maram or a kind of good governance of a habitat as a Manipuri crisis at the Mokmasan automatically lacks a habitat, Messida, long term stability, a Malay, high target, the Quiggy, Miamisu, some high by Quiggy leader. The neutral or leader Amase Matau Tabra have a question in Zik Prazami. I'm so hungry about question. I'm a coxy. Masi come at meaning about all your opinion today. I could relay with a sweet sense. See that Manipurgi could BJP MLAC majority with Ragasu Maruena. They bought Slade Mukhana because Sarkar ma salai naba anova popular government ama same na bona bada khoi yam hatu thabuk paikhat pangam dri kari no haiba targa di masigi BJP ki MLA sing marakta moi masen gi oina mot manadaba kanana chief minister oigada ki haiba se Delhi na khalaktra bhawda moi masen marakta any Sina Wibina Funny, Sina Mayam Punamani Yana, common Adumba candidate Haitari, Chief Minister Wibigimana, Masingam, Namabu Sabat Le, High Minister Mayam Sing Share, Masi was like Haitabangam dream. Sina Soyamana, Delhi, the Kalakata Koyazari. When Matomla Lerati, Yam Mayek Shena, a way lady, Bukuntraga, Tari Pansimanunda. I go chief minister can say A Sina Kale, B Sina Kale Natra, Saita Patana Kale, Aduna Kale, Adagia Hanigidro Kale, Hydra Moyam, Kanda Yamna candidate
ama puthokpa ngamdabagi yam sathiba pibam sa dum mayong adu mayong la reside hojik chathari state da hayeng popular government ama center na ma sipin so hello haira bhawda madu adum sarkar si manung da sai na bakharadi adum sarkar sam kaiba tela matam si manung da 2027 da ni ko election se adu even sarkar se moi masen mar ta yana da bam mayam sigi yamla so ba crisis amale sima number 1 ada to pam ni be bna high point se sida khoi kai makan da sarkar se semen nam na center da pam ba chim sam hape ne adu so moi to du si kai huzik PR gi sason ji sahi phar ka do phador ba phana sange ko ado huzik free movement ya han bangam de mai tei sing surasanpur more sang bangam de kampu pi chat bangam de masana masagi mayum hi go da mu hanjan bangam de yum li sing kaya mai thagar do madugi matem to bangam de atai di la da relief kem te le mayam punamak se moi da hana phangjaram bedo madu sak thong do huzik kak thak re ba angak pa man atra se misi mina kai ka to moi da du pini ada tawni ga hariba wasat mem da paikhat pa PR le nga ji de amaram da de center gi le nga center na to ge have to biya ba le nga amne ba ado khoi governor sin hangat ka handa ga satra ko home minister da CCC haina rangani adu kaim to aduna zik le posse da khoi manipur gi le crisis se masi am sin hargadi center da khoi manipur yi gi ba ming se masi hek handok tra ba masi handok trim gai gi khoi manipur praja me am sa dum wa ga ne okay huji yeng biu ko yam sin hargadi hogi ba tha khari mamang da khoi free movement sri han ba aduga su chanari ba kamu se sisu extend to ba su extend to khre free movement ya dre permanent condition do ado aya kamu kharna hojik haire ko khoi sigi free movement ya hane na moi hainer bu do khoi ya ba ko moi siara ka da center su pia lenga su ki re free movement to na bo na ba do bari wa kan thado khre ade to pam na bu yeng biro ko khoi gi zik le ba MLA tara si manum da mantri ani yauri BJP tare ni atai su supporter ngak tan aduga independent MLA anina moi sarkar pai bi yogani haidana khoi gi kuki MLA sing na moi report am pi re aduga mu masing rang si tor karit la ke bu khoi sarkar pai bi yoroi moi haido khoi ya bu mo hai la mo han do khre sinem le report me am sing aduna ta sen haigadi khoi center su le film sing se moi bu themaga adum yana pakchat sat sing ne ser se badu ya themo ya ponte le bak sim machet kaina tanja soida moi bu themo se ne ya tanja na te dak law na center law loi kari pa me wai sa si law dialogue tong na tare political dialogue tong tare noi pa bi da khoi bharo le ngana sipi banga mi singam de adu noi se da khoi gi free movement ya han thabi kari gino mai pham da khoi gi hanjal hanji kari gino relief camp le bi sing adu da mayam se yam thoma le na to gudab ne ba adu bu madu cha thadre ba ka taraga tansa da le pa ki bachet kai ba ka da center da sogut pa do cha thadre le re si ya ro mo gi center gi yam sati ba aran ba lichet adu le na le pa manipur gi le ba adumba khoi territorial integrity da achoba challenge of center yaun satari bisa se khoi yabangam de yes khoi party yabangam de yam luje da bisa jane si governor se khoi ya ke no da kashmiri governor or home minister ga yam nakna governor ni ad kashmir se machet kai bida ma so what daik lori bne si kari gino adu manipur thajal aise manipur si machet thugai ro ma simbalai bro shu hang le khoi da but de no mo adu kui re tha tara hele pia cinema ke do le kaim to de lambi pura busat pe yad re relief ke tre pjai hai jagre
adu ko le free movement am te yadre miyam se marak se da ko makhan sangai festival adu da ada mayam taro mi punam se loina matam am da China gi kano gi revolution to tri mamang da China gi miyam si kani pijaraga pangdalaga mi punam loina adu ngahon bagi tanjama lehi matam adu mai Manipur gi miyam si pangdan tamna ba mahon e ba adu na di lepak si kari ge da gi hai ba aduna hujik lei situation si di akoi party ki baike dagi thamningi bese masi yamning thina political dialogue to no batai yamning thina what is another kada ya gadagi ine sena am numai param de tok tano pura yamna akoi peaceful life abada hujik chathari dino ayam bayanare separate flag separate constitution side khara ko silere adagi ai marak to haje grabe khali Assam gi ko Bodho gi ko ingda gare aduga aikoi gi Nagaland gi ingda gare sumai wani aduga aikoi gi West Bengal gi Darjeeling district ingda gare chin wani sana dra sikari ke moi daiba to anba moi autonomy aduda kai kra pidra kotana mayam se aduga lera koi hairi ba NRC sadan ba matoba foreigner mayam lok thok no bi thok paikat pa reserve forest ta mi ta han ba ya da ba aduga lera na koi gi drug mayam thajandra koi gi environment da choba challenge ma tawrai ba kholai ba koi policy ne siniko noi to kai noi pa mi se hai dana koi Bharat Sarkar na kaino mangna sanan to no bagi so mayam sing se amane ba koi state su dei puna basi miyam gi pen da ba ka do yo adu dai mayam la sing se basi koi Bharat Sarkar na invite to bungak tan se koi Manipur de gi sahi tarangan khata Manipur se state rut pa naron sing yam wara we adu noi pai ba andalon to we adu kari gi no Bharat Sarkar ye miyeng se adu Bharat Sarkar gi arabu mayam la ye ba Manipur la lo bi rang le kedo holi no si la lo ba kamus na mara lo si na bero Bharat lenga ki achoba ma ya soi ba ka mana ne ba aduga zile ba Manipur gi le crisis se maside yam ni thina solution ma porona bagi tagai phada ba ka sing do phajana ma khan ga da big khar state only square kilometer lishing puni thoi khar le bis dai da amuka kuki gilam naga gilam maitai gilam siga na moi na Bharat Sarkar da manga di Manipur si kari goi ta ge hujik ta sen har ga di akoi environment da chob challenge am le re kuki kabu sin na ta na akoi gi drug na am thajan na adi gi rija forest back wakta ta som da di ing ba ka da kara ching de ing ka dori sa ba ka ma yong sa le be pe me am sing si da akoi he na yam ning thina Bharat Sarkar na adugumba lal hori ba kambu adugo somdana langai ba kambu ani sigi barakta yengi miyengdo maduna ta bida kukila alau ba kambu mayam sinara kanda baitai la lau mayam namda na bagi policy ne na sumsa thalera leibak si he ne na khudong thirka ne bari loi leibak su ware ba ko aduna soida no agi awang yam bazan thambikra ki maroina khoi center da su BJP lengak palibani India lengak sina mapung fana masida kitang khoi initiative lobby raga thabak to taraga yamna thobo matam da koi solution ma porok pangam ga dabagi pot ma khakshuni lobby da badugi lobby da baduna mara mara kan sum koi thara pagi pot ni lari bes elo shilapa conclusion point zero Chandra Kumar dalak chege ko za na so koi free movement ni matang adagi koi IDP sing ni matang so dum mak pan biri free movement se yarani habagi pot yam high grade but adu ngasi faw da di national highway sin chat pangam da bagi pot ma khang lai IDP sing ju December faw bagi manung da face ahum tong na masa masa gi mem da hanjalan gani hai hozu faw hanjalan ngamde aduga koi ge lariba state level da koi pangtorok pa festival sin pangtorok pa masida koi gi leaders in di hoji koi gi irang se tamna nemthari habigi pot na makhak su lairi aduga political dialogue ki matang se mamang no political dialogue shi am tawkre adubu tangta ba solution ma purak pangam da ba yana ba ma purak pangam da baduna maram ora kan ngashi fawda id laiba crisis se lushib ngam da bagi pot na makhak su oige dori bini adu itari shigi soirei ba mayam aduga kahani koi gi government ama palamba aduga PR lenga ki matam da su mapung fa na hariba tawramba thabak sing sigi chapchaba solution ama purak pangam da ba sina maram ora kan koi good governance sina Manipur crisis sigi matang arba pokhum
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯒꯕꯔꯅꯥꯟꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯦꯗ ꯒꯕꯔꯅꯥꯟꯁꯇ ꯋꯦꯔ ꯏꯁ ꯒꯨꯗ ꯒꯕꯔꯅꯥꯟꯁ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟ ꯄꯣꯏꯟ ꯇꯥꯕꯤꯌꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯈꯜꯂꯝꯕꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯍꯣꯜ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯒꯨꯗ ꯒꯕꯔꯅꯦꯟꯁ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯒꯨꯗ ꯒꯕꯔꯅꯦꯟꯁ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤꯔꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅꯁꯨ ꯒꯕꯔꯅꯦꯟꯁꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯅ ꯆꯂꯥꯏꯔꯝꯗꯕꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ adagi basic amenities governance number 1 how griba crisis May 3 ne haire ba si May 3 chida law and order gi situation je kamai lagi gi habdu ne ba 144 chalai na Sutanpur da release khibane ba aduju karamba rally community amagi against such a rally ne ba moina di ngasai gi adugi rally du maitai gi ST demand sida high court ki order ama lakpa dugi adugi nama thonga chatpai wane ba but huziki high river release it goes against one community ko aduna adugi release mapung phana hawgalakpada patlong thadalam gadawba chalan na suya yaro ko ayong gadaw se chalan grise kaigino government fail obini governance fail obini governance later badagini ko adagi miyam penedri se basic amenities chingda sungai koina chingda koina warung na is karigino governance fail obidagini basic amenities yoroktre ising phangde oja thabi rakte ngasai pongmani na haibiramba oja thabi rakte adagi doctor lehende pe ngasai health care yohonde adi tamdadi khara magi demography sina khara zu capital zu oibagi khara phange ani gi sigi wealth ki distribution ki disparity ko khenaba adagi governance ki disparity masigi khenaba mayam sina lakpa pot sidagi hauraga akhoi si ningma thungdaba si mayam se lakpa dagi ne ba ngasi crisis to is ado itaragadi crisis solution gi haraga zu good governance is the question is the solution now issue si yengbiu ko sagi sangai festival sinba yung priority se orange festival chiroi festival mayam sinba gi program ne roman gi amukhak lei sagi if you do not want revolt or ko pamdragadi give them bread and circus ana akhoi de tawri circus ne ba si gi tawris now idp singna mamitagi p chintharaga chaningba machaba phangdaba chaningba mahunjat phangdaba machanupa machana kainom chaning hai ba pijaba ngamdabagi awaba mayok na ringai sida sangai festival hayeba festival haibane festival je kaino nungai ba phongdok pa haibane merry making ne ba ada aina luxury sina sangai festival piri singa sagi circus tu gi kaino ne mayam sida aduga impression ama khaka create tong ngam dong male Manipur is now very much normal idp sigi awaba grievances se subdue to na ba namjal laga mapan gi kuyo mama da thohala kan dai khoi si nungai ri yai phari kaim tong de Manipur is very much normal haiba amaka utna na hona ba gi effort ni nai logjai ba aba si good governance na te ba governance ki issue se yengbiu ko khoina good governance hai jikeno kai da we no good governance welfare nation the citizen comes first side ado itari government na miyam ziki ga dong ne ba khoi di miyam na government se ki le re aduga miyam the accountable ki oi mota delhi ki boss the accountable oi le re ba miyam na adu tau hai di sukta ta da ba sukta ta de miyam na si tausi sumai tau na suggestion miyam social media da kai da akhoi ngangjari suni ko miyam gi kitang akhoi na taja ba le kai da taja ba du khara ngangja ba wani si miyam je tar kan da akhoi sumai ni tausi hai je amta tau da ba kai do delhi gi boss sing jina pen na bu ina hona ga lai ba ko a huji price rise at Manipur mara ama huji ti kitang phabrang de
unprecedented price right now. You ning mama manda you want bada control to the government later begin governance later begin in long jay bedi. Aduga ngasagi koina sigi whole seeing view ko koina aina he uzabam leye mamang de uvum le mamangi sakhiba government sigi say ani shubaira hum shubagi celeb observation ko to gibni. So I have the observation of citizen-centric government. That's a any sure citizen-centric. I why is Thai ko? Bazar is he beyond the high combat. My young and Torinico. High young neighbor can also the citizen-centric Thai. My young be here young either. Republic de yung ba independence de yung ba otherwise huziki sarkar si lengak si sei ahum sure haibu si citizen centric thai ba haibu citizen centric thai ba yumbi se lambi de turi ne yumbi ko so di si do ni citizen de si do ye so ga di madu accountability kan fix to di accountable kana mo hende madu gi thika do kana lawi madu gi design do kana tawi madu gi approval kana na pi inspection kanana tawi haibase ngasi bo public accountability yimbiu ko aina sa haije buduni hawks and optics miyam the mitrang miyam the kamai ngawon ni miyam the kamai uni petrol mamal hengal ure tap ta na ko handar ko numita citizen centric approach ta koi handare haeba hengal ure duni citizen centric ori raba nati ai hanjari kitan ton muri ka le ko mamanji petrol ji sam tara trai thoi yoru reba aduga state ki tax adu kakthar hai aduna petrol manje handarani in ka kai da hojil pacham piri ko handarani ha notification dur smai ha peba citizen centric approach of the government hai hengaluri du citizen centric citizen centric laba aduge mu ngarang na hangi hok samaga Narendra Modi na masamak thuoga Honorable Prime Minister Narendra Modi na masamang thuoga GST percentage handabagi khudong saba lobi yu miyam da ikhoi gi gift ni Diwali gi gain tawdana taweba GST haptan na tax haptana tawri duna citizen centric laba ana sigi hok sit adum mitrang jira chalai raga leiba koi government se ana masigi si la aga da dinga sai hajabuduni issue thoiba Manipur thokera India ra thokera Manipur gi huji crisis thoiba se government fail hoibadagi ni governance leitabadagi ni governance fail hoibadagi ni aduna huji chu government se phara aba governance se matik chana mawong chumna la aba huji loina mak se chumakani governance fail hoiba bu Chuchanpur dagi ngasi IDP oina ikoi sida valley da la ise Kumuzum Balakai Adugi Adagi Nalay Miamsa Miam si labor Zaga the security Tazal Laga, paramilitary force Tazal Laga, protect or Tanam Gadosa Tangdore never. Must see ID intention Yawmale Aduna Masmina Aduna Iroy with a saying a city topics labor governance is the only answer to Manipur crisis. I was there. I fully endorse. Okay. Yang present habikre kogi oza Chandra Kumar oza SOTIN Kumar ni amadi babu no yang present habikre but Manipur gi leriba crisis se tangdu leita ba masi crisis se tuna yang na solution problem ba khona gi hai tardi good governance is the only answer but good governance o hengadori ba se kogi leibak se leriba luching ba singnani maram aduna kogi luching ba singna good governance leina ba gi damokta so kogi khona biba am khak chu changi for the welfare of our citizen yam nungai se oza Chandra Kumar oza SOTIN Kumar amadi babu mani sai chen ba kamaram kaithok pira ngasi taluk ki tharom si mupung farbe gi damakta su thagat ba phondok chari matang sida notice window sandok sabba notice taluk loshin jari mieng tabiri ba singbo muka hanna khurum jari Riyadh ki private hospital ki nurse ki ahangba famsing kauri ahanbar round ki interview November ki tang marida pangthok chagani yamdrabada chahi ama experience leiba oigadabani experience leitaba miyoi singi oinadi recently work toba hozik thabak toba miyoi singna apply toba yagani accommodation amasung transportation khudingmak free oijagani maigi thakna basic nursing loiba natragana
post basic BSc nursing JNM natragana diploma in nursing loiba oigadabani thagi oiba salary listing mautra dagina lakh amaga listing kun phawa oigani akupa marol gidamak 9366230077 natragana 7005273217 da contact tawbirau natragana aikogi office Sparkle Educational Service Northeast Window TV Building Hata New Chekon Road Lengsen Birau Nurse singidamak achoba opportunity ama puduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagidamak midyang changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoy singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupa malol gidamak makada pisariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawirau natraga aikogi office Northeast Window TV Building Hata New Chekon Road Lengsen birau Class 12 amasung graduate loiraba mahiro singidamakta Germany da hospital program tamba yabagi khudong chaba pisari hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagi damakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani ani subada hotel management hairiba stream asida tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani ahum subada electronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mari subada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani manga subada construction engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taruk subada automatic mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taret subada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani nipan subada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani Mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing hariba sing asi tamnabagi damakta 12 natraga graduate loiraba singna apply toba yagani loinana hariba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phawba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support tawjagani akupa marol gidamak 7005063196 ta contact tawbirau Haksan Panatamgi Hairabadi, Iram the Masimakta the Laiba, Kwaidigi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oriba, Babina Hospital Lizari. Mapamasida, Hazabayarabamadi, Seriam Chandana, Specialty Kunhen Badana, Lion Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Haksan Yauna Lying Zari. Aduna, State Wangada Mukari Chalugani, Aikogi Manipur Suhogiti, Awang Bataki, Healthcare from Labada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingan Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malengi Apabataki Lion Patapiyum Pam Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Gidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabay Soy Impal Istaleng Sinbirau. Natraga, Aikogi phone number 6909 390666 call to Birau.